ki khubor ka Batesi TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hotari unai lur 8000 ar pusau Orang yang lekai jela wapau nambah hak jela bumi khmat yang North East United Football Club hak jenya kon yang Indian Super League uridim talang ulakin tu ya bro gisamla don sap jangga jela bigi dibenya kon do yap klem jingran din ban poisha kathong yakini uridim talang ulapin pau shikila pathai kubor habikir hamaran JN Complex Polo kebadai ru kasngi bigi North East United Football Club kalawan man ai kublei hiki bat nong Krishan jangga club hadu bakan dalong kaladu hak duran kam kebadang shudam Hagari ski la sakhi biki khna school biki rang ba kin thai ba shin rang daga jing kemen le ban ai khuble ki rang yele ka jong North East United haring ka jing phasoi autograph haga sop school bagi phong bat ki we uridin talang la pen paw biki samla ki ban sam ki ban don ya ka thong ban yo I khamsha jingai bat om dei ban chukut no tang shi teng por bat la kin turu ya ki samla biki de ban tre shitam bat ru ban yai sha ya ka por Kasi kalau tu kalau poi bangan ikun kadang ya kelinti kalau dang don ken ke ban kathong kada pidang I lang I jingai kathong de kata jingai inti be ban kut ken ka jingai kitang hang tu pin hun no hang tu jingai inti de ban kan don ka kawai kathong kawai ka kam hakrong ka dokumen nomor ba kam be ka jinjok betenya kono di sumbe ka thani bro kawai ka thani di nomor ba ka sen ban kom ban yora ka hiu ya ka duran ka ban ka jinjok ya baro hi kita ingat masuk komen banwan ban don nang ni halai mo bakani kadi ka jing kai bang sedang nang ni madan ban pau shawai sha jaka kadi jing sedang nang ni masuk komen ya kata te ngamna ban mo makata ka shong ka government baka klub ngata ka player na ba ai kata baki wanra ang ni pat kalong kajing kesian tengah ini ba ang ni ki gol bak yo ban ISL ka kati kajing kerku lani ka banang kajing kerku bat ka jimhai ka state bro ka wan sakhi ka ISL maka kali ka ba bahaya di India ada kajing kerku ha bentar I mentak nang siate long ka jinduna ka bun mentak kadang ya kisnem ka sarkar kadang ya rap kadang iki grassroots level dang I ni Migelia Yudi ke kelas zangwan te kedi ngarap sedang nanti kan kenarit nadu nantu kedinya nanti nanti jangan te bikin kena safi football kita bon di baya le football te ketika kabu yaki mo banyo di kai lani banyo yung makibon do academy betang kan is kibon hangi po silo bikin crazy tom kini kena ambe ban ang tambari orang apo akan naris United Academy banong kilalong di ban crazy tom di sindo yang songki bikin ino sting linti bikin crazy tom ban doyap ban yaisha atat dika banikong ban yaisha crazy tom ban ap ya kapor le jong tawi kasing kan wa jing crazy tom kadung den kata-kata Badai bro.